Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندار و چند رادیو دنگ گلدن باشکو دارین هجا ایرونه هگولان 2025 اینیلی بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند را و روژه ده پیشکش بکن دست بکچن سرنو چین ما پیک که کنگره خویا 12 دنابرا 5 و 7 گلانه پیک آنی جبو سوری سویا اندر لسن سوری شین هاتانی سهر راگهان دبن دسلاتاریانو ده به هزاران سیویل هاتنه کشتن لهرما بوتان خوزات تالان کرن دوباره دن باشگودارین هجان دست به برفریان و چین خودکن ایرو روژکی دیروکی پکک کنگره خویا 12 به سرکفتی پیک آنی داخویانی دیوانا کنگره 12 پکک بویرنگیه کنگره 12 PKK دناویرا 5 و 7 گلانه ده لهرمن پاراستان ین مدیای برنگه که سرکفتی هاتیر دارخستن کنگره به بیشتریا درگه کو همو قادن کار تمثیل دکن نو دو قادن جدا پاراللی هف هاتیه پیکانین کنگره 12 PKK لسر بانگره بر عبدالله öcalan لهو کمبو کنگره دسری در برابو به حسرت و حرمت سلاف گر پرسپکتیف و پیشنیارن ربر عبدالله öcalan ایج بو کنگره خوند و نرخان هر و راپورا کرد آ کمیته ناوندیا PKK جیل کنگره هات خوندن اونی قاش کرن دوی چارچوه ده کنگره 12 PKK لسر بنگه بانگره براپو تکیلداری کارن PKK بریارن گیرنگ انتیروکی ورگرد کنگره 12 PKK کدمها شهیدن گلانه ده پیک هات شهیدن نهنگ انتکوشینا دیروکیا 52 سالان به حرمت حس کرن و منت تاری بیرانی بانک لگلمه ولاد پاریس و هزین سوسیالیست دموکرات همویان کرکو برنگه کی راست خودی شهیدن ما و همون ارخن دموکراتیک و نتوی ینته کوشینا مزن اب 52 سالان در بکوین بجی و بدن جین کنگره 12 PKK شهید سر سوریا önder جی به حرمت و منت ببیر آنی کو ده آماده کاریه ده یک جوان کسیتان بوکو کدک مزندا جبو سرخستنا آرمانجا جواکا دموکراتیک و آشتیه یا وی مروی هیجا کو 12 سالان هوریتی جریبر آپورکر بانک herkesi کرکو به هفکاری بخبتن انجام کنگره 12 PKK و آگاهی و belgeyin برفره ان سر بریارین هاتینه ورگرتن پشتی کو انجام ل دو قادن جدا کریک و ده دمکه گلکی نزده برایا گیشتره وره پارو کرن لسر وان بنگهان ده شخص شهیدن مین مزن ایکمین هوره هاکی kararde em şehiden leheng hemuyan carek edin به حرمت و منت تاربی بیرتینن ام بانک لگل خوی ولاد پاریس و دوستن خوی دموکراتیک دکن کو لهر قاده شهیدن مین لهنگ به بیر بینن و تکوشینا جبو آزادیا فیزیکیاره براپو هین بهتر بلندتر بکن شهید نامرن بیجیره براپو HPG'nin aslamayın segerleyen legare şehit bunu eşkerektir ugut veke Parizvanen xurt en pivanen partiye cihe xuad diruka meya tekoşine de gird. Navenda ragihandunu çepemeniya HPG segerleyen sala 2022'dan de şehit bunu bir ani HPG vuha qala şehadet avan lehengandike militanen fedayen apoyi hevriyen me toprak sorxin ullaşer 26 kanuna 2022'dan de leherema garede erişa dijminde şehit bun jibu jiyaneke birumet u azad agelin Kurdistan'e dınava her şertu mercide tekoşiya bir kesiyeten xoyen dinizm peşengici militanya PKK u paş gerekir her geliya xodan rastiya şehidan u rebertiye veke Parizvanen xurt partiye cihe xod diruka meya tekoşine de gird em jimalbaten heja yen hevriye xore u ji tevahi velat Parizên Kurdistan'e de sersaxiye dixwazin em soz didin ku her geli befer
fermana şehidên dayîm me tev bigerin û têkoşîna wan teqes bi ser bixin. Nasnameyên şehîdan wihane. Emine Sezgîn bi nasnav Toprak Canfeda, navê dayîk Asiye, navê bav Salîh. Li Mêrsînê jî dayîk bûye 26 Kanûna 2022 de li garê şehîd bû. Nur Xelef bi nasnav Sorxwîn Baran, navê dayîk Fevziye, navê bav İbrahîm. Li Dirbesiyê jî dayîk bûye 26 Kanûna 2022 de li garê şehîd bû. Zeynel Bayram bi nasnav Laşer Lis, navê dayîk Nefîse, navê bav Neytullah. Li Amedê jî dayîk bûye 26 Kanûna 2022 de li garê şehîd bû. HPG wiha qala şehîdan kir. Ji Şirnexeyê pêşeng cayê Toprak Canfeda li Mêrsînê di nava malbateke welat Parêziya Xurt a li Kurdistanê de jî dayîk dibe. Ji malbat û derdora wê gelek kes beşdarî nava refên gerîla dibe û şehîd dibin. Ji tevîrdîbûna Xuşka xoya li nava refên gerîla hêzeke mezin digire. Ew bi çîrokê lehengên gerîla mezin dibe. Bavê wî di zindanên dewleta Tirk a dagirker de bi îşkenceyên giran re rûbirû dimîne bi nexweşiya pêncêşerê dikeve û şehîd dibe. Ev yek hêrsa we ya li dijî dijmin zêdetir dike. 2013 berê xwe dide nava refên gerîla. Di gerîlatiya xwe de rih û sekna jiyaniya zîlan û berîtanan esas digire. Lê gelek qadan tê dikoşe. Weke milîtaneke PKK û paşkê hemû berpirsyarên xwe yên dîrokî bicîhtîne. Jina leheng Sorxwîn Baran ji li Dirbesiyê di nava malbateke bi aslê xwe Ereb tê jî dayîk dibe. Bi şoreşa rojava re derfet dibîne ku tevgera azadiyê nas bike. Li têkoşîna li dijî Daişê de di êniya herî pêş de cihê xwe digire. Di sala 2015 de bê tereddüt berê xwe dide nava refên gerîla. Bi perwerdeyên teorî û leşkerî dibe gerileyeke şarazaya yê ji astarê. Coşa xwe li her derê nîşan dide. Bi sekin û beşdariya xwe di nava rêhevalên xwe her tim dibe mînak. Bi qasî şer di xebatên hunerî de jî serkeftiye. Weke milîtaneke fedayî ya Apoyê erk û berpirsyariyên xwe yên serdemî dizane. Bi salan bê rawastan ji bo azadiya jinan, ji bo azadiya gel berê xwe dide û dibe yek jî nemirên tevgera azadiyê. Zarokê hêja Laşerlî jî li Amedê di nava malbat û derdoreke welat Parîz de jî dayîk dibe. Hê di zarokatiya xwe de dibe şahîdê îşkence û zilma dewleta Tirka dagirker. Demeke di nava xebatên cephemenî azad de cih digire. Tevî ku gelek caran tê bi çavkirin û îşkencekirin ji sekin û têkoşîna xwe tawîz nade. Sala 2020 berê xwe dide nava refên gerîla bi perwerdeya wergirtî hem diwarê askerî û hem jî diwarê îdeolojîk de xwe xurt dike. Di serî de garê li gelek hereman pêşengî ji gerilaya serdemê dike. Bi sekna xwe ya zelal a di pîvanên milîtarên Apoyî de li pey xwe mîratiyeke mezin û dîrokî hiştiye. Ji bo Sırrı Süreyya Önder li Semsûrê Şîn hat danîn. Malbata Sırrı Süreyya Önder û partiya wî li bajara wî Semsûrê Şîn danî Şîn li taxa Karapınarê hat danîn. Hevserokên giştiyên Dem Partiye Tülay Hatîmollar û Tuncer Bakırhan wekîlên Dem Partiye endama şande İmraliyê Pervîn Buldan rêxistinên DPP'yên bajêr û navçeyan û gelek saziyan li bajêr tevlî Şînê bûn. Şîn de sê rojan bi dome Şîn ji saetên zûyên serê sibehê ve dest pê kir. Li cihê Şînê wenên Önder hatin daliqandin her wiha lê nûsa bîranînê danîn ser maseyê. Şîn de bi şev heta saat 20 bi dome. Li Şengalê tevgera azadiya jinên êzîdî ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Apo meşiyan meş di çarçoya pengava rêber Apo bixwîne û bide xwendin de hat organîzekirin. Bi sedan jin li çarxereya zîraatê hate çarxereya mamzekî bi sloganan meşiya piştî meşê li ser navê koordînasyona Tajê Suham Şengalî axivî. Binavê tevgera azadiya jinên êzîdî Tajê binavê milletê Şingalê berxwedana rêber Apo ya li zîndana İmraliyê silav dikin. Em silav û hezkirinên xwe ji Şingalê heyanekî bi İmraliyê ji rêber Apo re dişînin. Şehîdê ket û demokrasiyê, şehîdê aştiyê, heval sirrî bi rêzdariyekî mezin bibîr tînin. Herkes dizane ku rêber Apo bi banga xwe aştî û civaka demokratîk erkek û dikeve ser milê rêber Apo deryekî aştiyê, deryekî xêrê, xwestkûvekê. Dinya alemê, dewletên cîhanê, her kesî piştgirî da vê banga dîrokî a rêber Apo gelî milletê
که برومت و جوان مین برخودر امیرو لوی قاده کن بونه مشکی آزادیه جبونه آزادیه فیزیکی آره برای پول دار دخل ام بانگ لهر کسی دکن کو فکر آره برای پول بخوینن لسر بی فکری خواه آزاد بکن و جواک خواه آزاد بکن یکانه ریا آزادیه یکانه ریا دموکراتیه ناس کرنا فکر آره برای پویا جبوشی ام دبیشن بلا هر کس تبلی قمپانیا ریبر آپو بخوینا و بدا خواندن ببه و ام دبیشن حتی آزادی فیزیکی آره بر آپو ام تکوشینا خواه باوی که خورد بلند بکن و بردوام پیشی سر آپو جین جیان آزادی جین جیان آزادی دم پارتی جبو بانگاره براپو بگیهن جواکه اونی قاش بکن دری بدری دیگره هسروکا دم پارتیا نافچه فاتحه سرنای اولاشان درباره خباتین کو دمشینین دا آگاهی دا سرنای اولاشان دبیجه امل نافچه و تاخان خباتین خود دومینن ام سردان مالباتان دکن و بجنان رتنگل هف جن بکی خوشی که مزن ما پیشوازی دکن ام گوه ددن رخنه و پیشنیارین وان گل خودی لبانگا و جواکا دموکراتیک دردکه و گل بسرکفتیا خو باوره به پارتیا خو باوره دبیجن چش دستمه به اما بکن به هر کسی ره هیویه که مزن هیا او جدو خوازن ایدی آشتی پیک وره و گل ترکیه دنا و آرامی ده به بجین لزندان دولت آتق زهتال تجیگرتین سیاسی دوام دکه هفزروکات وایدره نازم بایهان درباره زهت لزندان آناتولیا ده آخوی نازم بایهان دیار کرکو همو مافین گرتیان بن پیکرنه Antalya هشت حوست مهنه هر هشت حوست ما حوالی میت نخواش نزدیکی توپلام و به نهوت بنوت حوالی میت نخواش هینی دنگل ظلمه کی مازن لسر ستیپی آنتالیای هی حوالی میت نخواش تدا هینی حوالی میت نخواش نبته هست تداویه و نکیت یعنی ام هست کن او نخواشید میت زندان دا بلا بین بردانی نخواشید ما چنجی بگیرن شویا ام راپور جیاست کن به هزار راپور سر نخواشید مهاتی نیاز کرین جی اول راپور جی قبول نکد دولت مراد چلیک پشتی سو یک سالان هات بردان لواره خواه بجوش هات پیشوازی کرن مراد چلیک ده سال 1994 دل ارزینگان هات گرتن و جزای محبت له هات بوبرین چلیک جگرتگا تیپاته یا به اولکاریا بلند آخر پته ده هات را گرتن پشتی سو یک سالان هات بردان چلیک لناوچه آمده بسمیل جهیلا هفشاردار ناوچه نونرین رخسترین جواکا سیویل و پارتین سیاسی و گلک ولاتیان و هات پیشوازی کرن ده پیشوازی کنه ده هاتن بتلیلی و دروشمین بیشی برخودان زندانان هاته برس کرن مراد چلیک لیور آخافتنه کرد کر او ها گوت ام 30 سالان دی گرتگی هدمان او اوقات مثلا نینه هوال او ره هوال میین دوریه ده جان خودانه هبون او ام جی دل سر شوپاوان بن روشا کردان آنها یال رشتا ناوین گلک باشه هک ام خو بهتر برخصم بکنده آزادی ام اوقاز نزدتر به فرزاد کمانگر شیرین المهولی علی حیداریان فرهاد وکیلی و محمود اسلامیان پنج شورشگر ده سالوگر بازدمین آدار وکرنه ده دین بیرانین فرزاد کمانگر، شیرین المهولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان که نه گلان 2010 جالی دولت ایران و هاتن داروکرن ده سالوگر داروکرن ده تین بیرانین. لگل 15 سال ده سر در بس بونه تکوشین و برخودان آوان هر 5 شورشکران ده شگل و لگرین آزادی ده هر 5 کسایت نتانه گرتین سیاسی بون ده همان دمیده برخودرین برومت بون. میراتای اوان ایرو دناوا تکوشین آزادی یا جنیده دوام دکه. فرزاد کمانگر دناوا سندیکای ماموستایان و ریخستنین هاویر دوره ده چالاک بو. کمانگر خوندن و نویساندن به زمان دایی که هینی زاروکین کرده کرد. ده همان دمیده وکه پارزوانا که مافی جنان و نویسکاره که دهات ناس کرن.
لدادگاه دستور نهات داین که خواه بپاریزه و جزای داروکرنه لحات برین. شیرین علم هولی بو یک جی سمبول تکوشین آجنین کرد. مافی دارزاندنه که عادل جیرا نهات داین. لگرتیگه لگل اشکنجه گران تاویز جناسنامه و باوری خواه ندا. به برخودان خواه بو سمبولک جبو جنان. علی حیدریان و فرهاد وکیلی جی پیشنگین تکوشین آشتیانه یا جبو مافی سیاسی گل کرد بون. او جی پیواجوی دارزاندن وکف بپارهاتن هشتن. مهدی اسلامیان کسایت اکی نکرد بو. لیبلی ده تکوشین وکفی و آزادی ده هفپاریا گلان ده گیهشت هف. داروکرناوی وکه نشانه پولیتیکای دولت ایرانی یا جبو بیدن کرنا کومن جباوری و اتنیکین جدا هات دیتن. لهرما بوتانه خوزات تالان کرن نشر نقی جالی جردوان و دبن چاودریا لشکران ده خوزات تالان کرن. جبو سونداجا بیره که پترول جی دبن ناو چیکرین آره ده دینامیک دین تقاندن. بتقین انکو اکوسیستما چیا خرادکن جیان زندوارین و هرم جی دخنه بن تالوکه ده. ده خباتین ساندوژه ین جبو بیرین پترول ده آوین بهاره ین به هزاران سالان تیم بکارانین زوا بونه و چونه. جالی که وجهی دارتینه برین دارستان تینه تالان کرن دیدیمن هم کنو هاتنه بدست خستن ده لسر ریاد جایگا باره دار لسر هف هاتنه بجیح کرن. پشتکو دارین برو تین جی کرن لقامیون انتی بار کرن و جهرم تینه درخستن. لهرم انگا بار جودی و بستا جیلن میجا فراشین و قاشوران ایشر نخی 4 سالن دبن چاودری آلشگران ده اف تالان خوازای پیکته هر کو هوا گرم بو برینا داران دی ساده سپیکتکه. پیشیلی بستای اونها جیل هرما ترته یا گاباره دست به جیکرنا داران کرنه. پارلمانتر عراقی فالی خزالی بر تکنیشار بارگه دولت ترک دا پارلمانتر عراقی فتی خزالی درباره هبونا هیزن دولت ترک اندنا خاک عراقی و هرما کردستان جمدیا نافخوی راخوی. فالی خزالی دبیجه هبونا 336 بارگه لشکری و 7 کامپین دولت ترک اندنا خاک عراقی ده بن پیکرنک اشکره یا سروری خاک عراقی دوی ام همو خودی هلوسبن و دیجی هبونا وان هیزانه رولا خواه بلیزن. سهر راگان دبن دسلاتاریانو ده به هزاران سیویل هاتنه کشتن. 5 مهنگو بشار اساد کتیه و احمد الشارا هاتیه سر دسلاتاریا شامه. الشارا هیزن ارتشه و ین اولکاری فسیح گرن و بو سدم والله یک لگلک هرمن سوریه چه ببه. به طیبت دالی اولهی و آبوریه ده کاوسک دردکت هوله. سوچ زده بون کریارن تصفیه کرن و کمکوژی لسر بنگی هن ناسنامه مذهبی و تولیبونا لنوار رژیما بره زده بون. پسپور دبیجن سوریه جاردن بر به شرکه نوخوایی ودیچه. ناوین ده چاوداری مافی مروان سوریه سهره جراگهان گوش 8 کانون حتی 7 گلانه 7342 کز لسرانسیر سوریه هاتنه کشتن. جوان 5514 سیویلن 4852 ظلام و خورتن 402 جنن و 206 زاروکن. اتمسفر شهر ادنابر هندستان و پاکستان ده دومه رگشی ادنابر هندستان و پاکستان ده دوام دکه. پاکستان هندستان به ایریشگیرنا لسر ناوچین سینور توانبار کرو گوت گو اوی برسوان ایریشان بده. لگور آقاین گو هاتنه بدست خستن هاتنا هریکن 5 سیویل هاتنه کشتن. رگشی پشتی گو هندستان جبر ایریشال کشمیره گو کومکه بدسته که پاکستان سوجدار کرد دست بکرن. جبر سدمن اولهی هندستان هن بالا فرگه و دبستان گرتن. او روش دوان سالین داویده وکه یک جناکوکین هری گران دنابره هر دو ولاتان ده دیدیتن. بله گودان جمعنو چه نیرو پیشکش گیرن آنها خاطره ودن باش.